baba ngizomkhomba straight besikhuluma kahle masiza la maye soyalo inhle wena ubizwe yimi ngibize manje lento yenzayo iya Marutoti awuthama nengumele urong akashintshi urong ngibambi ndoda ufuna ukuyenzani manje ngibambe ufuna ukuyenzani hayi anifuna ukubona Thami asifuna ukubona anifuna ukubona eh masingathi sifuna ukubona awuthama relax awuthama asilo Ona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't the machine i3 keys or a 2 piece forget no mathande kitchen empilo is a costa goke nama osta Hola vuvuza kunjani? Mnandi Khotman. Nami ngiyaphila Thami mina igama lami Moresh from Moresh Nation TV ne. Ngithola i-email mfethu ngaba uwe vele ngibhalele. Sure yimi dog. Okay ngibonile lapha e-emailini ukuthi ubhalile ukuthi ubhalile something about ukuthi umama akafuna ubona umntwana. Kuyenzakalani kahle ngifuna ungitshele yonke indaba ukuthi kuyenzakalani. Mfethu azile siyambe singitshela ukuthi manje kumele ngihlawule yangithola manje indaba ezokuhlawula angina next mina ngona next angina awuspani angispani vele maqala ngithanda manje umntwana yena umsupporta ngani ngisipani obviously iyahlangana iplani ngiyagembula amadayisi mfethu izinto eziningi ngenza mfethu izinto ezibhaye ngikhona ukutshela zona ngithanda ezinye vele ilezi eziligana ngithanda ngizobona Thami mina wonke umuntu uzobhoda la emhlabeni ngithanda wonke umuntu okay Thami okay njengoba ungitshela ukuthi umama ufuna uhlawule wena uthini ngaleyo ndaba because nawe uyayazi indlela eright ukuthi vele isintu sithi mawumithisile kwamele wenze into eright ngithi sure angiphiki macala indaba obvious ukuthi mina angina nix why kule mali leyo iphandayo wherever phanda khona emadayisini kuphi ungayisave wenzela ukuthi umntwana wakho abe grand esayidini la because ezikhamba isikhathi uzogula umntwana yangithola uzofuna uzofuna ukuthi yazekini bamenzele izinto eziright ukuthi kufuneka abantu bakini yangithola uzomsiza kanjani ukuthi umhlawula obvious angithi no ifocus yami ngisaconcentrate kuma-huggies yangithola ama-huggies into engathi iyo ngifocus uthenga ama-huggies engiwathengayo njalo yangithola okay Thami ngizocela ukuthi ungayi number yakho maye ule girl siyelapha ebhasini ngithola simfonele siza ukuthi ukuphi and then siyathatha from lapho siye kuye yena sitshele ukuthi kahle kahle indaba ihleli kanjani I hope yonke lento ikhulumile la ngishashayo sure ayivari okay siye kuye Thami sizonga si ngoba simfonelile mfethu uthi sehlangana naye kuphi ngathi khona nje ngayingasekhonela kaSem la khonela kaSem yeah okay Thami uready mfethu ufela ukuthi sihlangane nawe umtshele ukuthi ukhala ngani vele yeah ngirela Thami incosi yami phela umntana wakho ne kazi lakho straight emacala angamsabi mfethu ngicela mafika lapha ungalwi naye ukhulume naye na grand amaka iyangihlanyisa mfethu mina ngizomshaya yabona manje uye la yeah uyi hello my sister njani siyaphila kunjani my sister nami ngiyaphila yeah my sister mina igama lami Moresh from Moresh Nation TV ne ngibiziwe la ubhuti ngabe yamazi ubhuti ngiyamazi hlana kanjani wena my sister ngasahlangana obvious esikolweni indaba zesikolo ke indaba zesikolo sajola akusiphe ibiteli yakho baby daddy okay my sister ubhuti la ngibizile yabona unendaba afuna ukuthi sithi kuyilungisa kancane athi ngicela uzoma ngapha unendaba afuna ukuthi sithi kuyilungisa kancane yabona engamphathi kahle ubhuti yangithola so ngicela ukuthi simuphi isikhathi njengoba sibize uye lana asitshele ukuthi sizeleni la kahle yabona alright ngalokho hayi right my brother ngicomtshela yeah ezinawo ucava vele ukuthi awufuni ukuthi ngibone umntanami ngilokhu ngiyazibuza ukuthi kanti mina ngenzeni why ungilethele ipheni engaka kanti enhle khona ufuna ukungibona ngihlanya wangafuni ngomntanami mina ngiyathanda ukunikeza umntana wakho inkinga abazali bafuna ukwenzeka usiko obvious mina ngumZulu yabo kuyafuneka ukuthi kuhlawulwe inhlawu okay badakiwe ngithatha uphi lo akusumZulu wena Thami baba umZulu angithi nawo imali anginayo anayo imali mara obvious why wena from eside lakho ungazama ukuthi uye kibo ke ukhulume nabantu abadala into engibonile mina kahle kahle empilweni impilo ayikho fair especially mangena imali shithi yokwe bathi
angina next straight kweba bathi benginemali yonke into beyizoba grand ngabe bangithanda couple of bayino bayazi angina next angithanda abakasepti ngenye indlela angithi angina next bayazi vele nyalamba mara bheka uthiyami indaba eyesinto ayishintsha ngithi unemali noma unamali unless uya kubo ukhuluma nabo ba understand because if uhleli lana libuthi ngifuna umntanami abafuni ngibona umntanami abafuni ngichange isibongo nani bangazi ukuthi wena setini lakho like kunama khasha enzakalayo kuzohlala kunjalo angithola Thiyami athiyami enhle kusesayidini labo bani ngoba lo mntana lo nale family yakhe bangijwayela kabi bafuna ukungibona ngihlanye ungamkhombi ngosefe baba ngizomkhomba straight besikhuluma kahle masiza la maye soyalo enhle wena ubizwe yimi ngibize uwe manje lento yenzayo yiyo mara uToti uthiyama nengumele urong akashintsha angibambi ndoda ufuna ukuyenzani manje ngibambe ufuna ukuyenzani hayi anifuna ukubona Thiyami asifuna ukubona masingathi sifuna ukubona eh masingathi sifuna ukubona awuthiyami relax awuthiyami asilo Thiyami asilo asikhulume njengabantu abadala asikhulume ubizwe yimi kanti ngibize uwe mara into ekhulumayo mfethu I make sense okay my sister awuthiyami relax mfethu relax usiphathe Ziphathe angithola my sister yes ngizokulungisela Thiyami as long as urelaxile umamela ukuthi kuyenzakalani la ngizokulungisela mara mawulwa ay impi mfethu ayisolve next angithola impi yenza izinto zibe worse my sister njengoba my brother akhala ngomntwana like uzamile my brother ukuthi maybe aze lapha kini azobacela abantu abadala or wena umcelele abantwana abadala ukuthi njengoba ubaba owengane wayena ngamvumela ukuthi azobona umntana wakhe noma ngina right ukuthi umkhulumela ngcolo yena aziyele because mina angisebenzi abantu abanakekela ingane abazali ngcono kuze uyamsupporta yena ubhuti umntana uyazama lapho nala uyazama yeah because bekangitshela la endleleni siseza ukuthi yena udila ngehagis uthenga ihagis for umntwana wakhe yabona my sister so mina ngizocela from esayidini lakho ukuthi nawe uthi ukuhlala phansi nabazali yabona ubabonise ukuthi hey bazali ubhuti uze nabantu la nabathi indaba ihleli so yabona how about ukuthi at least simgaye chance njengoba angasebenzi asazama yabona athi kumbona umntwana as long as my brother akhona ukusupporta ngithi mina ngibona ukuthi right as long as my brother akhona empilweni yomntwana ku right indaba yenhlawulo maybe soyibona ngeenkathi yabona angisho ukuthi angahlawuli uzohlawula egcineni yayizo my sister manje uzozama ukumkhulumela yeah mawuthi abavuma abantu abadala kusho ukuthi yena kwameleze my brother sure yayizo indawo my sister uzozama ukukhulumela wena nawe kwamele uvuthe abantu abadala ngalekini bayokhuluma phela dala khuluma kanje Thiyami dala the ngizobazama ayikho lento yabona makafika nje na nokuba endlini zoba busy nefone avayo uchapataza sikachapataza nalo achapataza mara nihlukene wena naye mase usakhalela ubonisana incosi yami nayo mfethi unanga umntwana my sister una 1 year mara umncane lo mntwana for ukuthi uzobona izinto ezenza abantu awuthiyami imele acava ukuthi ubaba wakhe ubani mfethu uzomtida uzoconfuse umntwana ngiyaunderstand leyo ngiyaunderstand and ngiyayiphasisa uthiyami ukuthi umntwana kwamela amazi ubaba wakhe mara njengoba manje umntwana sasemncane so una 1 sasene chance ukuthi silungise kahle le ndaba ngithola singalwi bafethu yabona mafuna ukuthi izinto ziconde zibe grand asilwi sihlala phansi siyakhuluma siyalungisa mara the way wena oyenza ngakhona Thiyami aneke umthola umntana kho uyabalwi Thiyami angikho insane nawe bongayenza the same okay Thiyami bongayenza la thing le yangihlanyisa lento yenza ukuthi imbewu yakho ikhona la emhlabeni mara awuna access kuyo ibhlungu mfethu ibhlungu that ngakho so kufede nakuwe like ikuwe le ndaba ngithola ikuwe nawe my sister ukuthi niyenzani ngale ndaba ngithola siyenza kanjani ukhuluma nabantu abadala baya kubo or kanjani ngifuna incosi yami into engifuna incosi yami Thiyami ngiyakuza ufuna umntwana wakho mara yenza into right hey leyo athi leyo ngathi awumameli wena ngathi le ngathi awumameli uzenza ngokhuluma nami ufuna ukwenzani ayinothatha ama chance Thiyami uzemela lento yenzayo Thiyami woza manje uzemela nekulunga uzokusiza ukurelax Thembele lesikora ngithembele isikora ngizosibamba ngizotakushaya ngempama ashaye bani ngibiza ngesikora ashaye bani ngibheke kahle ngizotakushaya ngempama baba manje ashaye bani uroshaya manje ke hawu
Relaxa my brother, kantulwelanwe. My brother yini kanti? Why? Uyimpi yakhe wena. Impi yakhe vele? Uyimpi yakhe. Uyakushaya my sister mannoki. Uyangishaya. Uyakushaya? Leya. My sister mbophisa my brother. Uyagijimisa estradini? Yo. Mara my brother, uyabona ukuthi the way ureacta ngakhona ugijimisa nomntana abantu estradini. Wamgijimisa. Ngimiyeka chape mina. Ngimiyeka. Mara nihlukene muswena naye. Hayi baba. Or usamfuna? Umntwana samfuna lo. Usamfuna? My sister my brother usakufuna. Maka sangifuna mayenza izinto eziright. Mayenza into right. Ahlawule yonke into ibe right. Yeah. Uzwile musathi yami. Athama anginanix mfethu. Awuna nix. Mara thumela abantu abadala bayokukhulumela or wena usukuma uyozikhulumela. Simple. Le file le oyichazela mina khabo le girl abayazi. Seyazi yimi kuphela. No le girl uyayazi. So wena kuze khabo le girl bayazi kwamela usukume uye le uyobatshela. Bazokugaya chance abantu nabo. Meleke ilifele ngizomshaya mina. Phela ngibona ngawo. Ngizomshaya. Phela ngibona ngawo. Ngindoda mina. Nami Ema ngindoda. Indoda yenzeni nathi. Indoda yenzeni. Ungangihlanyisi mina. Ungazolwa. Asilo Hamba musathi. laba ngizokuhlangana siqala ukukhahlela yazi. Athi yami mara yini mfethu uzofuna senze nama protection order manje. Ini? Umthembisa into. Hambani noyenza nizongibona kade. Usho kanjani? Yeah. Yeah. Master. Yathiyadelela master. Tekniya mfethu. Sisethi nabantu kumele ngabe namtshela ukuthi angikancincisami. Mara simtshelile mfethu urong akashintsha abo right out yami kanti ufunani sizwe ngawe ukhuluma utoti relax mana thami mara ukhuluma utoti out yami uze nami mara ukhuluma utoti ngiyakutshela angizokubamba uzongibamba awuhluki unamanga ngibambe manje ngithanda uzongibamba awuthembele naso lesigwaqo 110 okay fair my sister njengoba sikhulume naye my brother ngizwa ngathi like uthathele izinto enhlizweni ngithola so ngizozama ukuthi masamba lana ngithi ukukhuluma naye njengoba ngize naye yabona silungiseni kahle sifaka abantu abadala siyenzeni izinto zesintu sibe right yabona because lento le aniyenzeli nina niyenzela umntwana ukuthi makakhula akhula right yabona uyayithola nawe my sister ngiyacela nawe esadini la ukuthi mawufika endlini uzama ukubabonisa ukuthi hey phela namhlanje bekushubile my brother bekenzeka so yakuthola uyacela ngoba akasebenzi yabona mabala ke kusho ukuthi my brother kwameleza alright ngalo Ngi-right ngalo. okay master siyabonga isikhathi sakho athi amozoma la sikhuluma wena uyangipora size sonke mara manje so behave ngendlela ngathi intwana encane ma wawucova iside la mamela thami mamela thami njengoba ngisho ukuthi urong akashintsha abo right ngithola so mina ngiyakuthuma manje uzwile naye ngimthumila ngithi akhulume nabantu abadala nawe ngiyakuthuma ukhulume nabantu abadala bakini bayikhabo le girl sonke sabantu mfethu and wonke umuntu uyazi ukuthi abantu sometimes sinokubhayiseka ngithola ubatshele the way story singakhona bazokuzwisisa ubona umntana wakho nichubeke no le girl la ubakhona nemali uzokhona ukumhlawulela simple as that afi right ashot yeah mfethu ungathatha izinto ngenhliziyo yangithola because kulo mhlaba lo bazokubhayizisa abantu uzobhoda yes uzobhoda mawuthi uthatha izinto ngenhliziyo mara ngiyakusikela njenge-out le angisho ukuthi bazokubhodisa mara ubheke yangithola urelax uanalyze izinto ubona ukuthi kuyenzakalani mara yaso iceda mzansi bafethu nibonile bafethu ngifikile la no my brother bafethu ufuna ukuthi izinto ziyenzeke ngendlela yakhe my brother akazwisi